Hallelujah! Katilay ito minen nga oras, tuloy ito tig-adal. Iti Word of God about divine healing. Praise God that adalan tayo healing of our spirit, soul, and body. Amen. Na Diyosan nga panakaagas, ket ada tayo iti healing and deliverance through praise and worship. Kadalan tayo healing and deliverance through praise and worship. Kababayan, iti panagdayaw tayo. Kaya Apo Diyos ket umay ti healing, panakaagas, ken panakawayawayang. Okay, praise God. So, dahil adalan tayo about praise and worship. Adati healing, deliverance, iti praise and worship. May isa ito'y way tapno may allow the presence of God to manifest, to operate in our bodies and our spirit, our soul. Amen. Hallelujah. Ito iti panangialaw tayo kina Apo Diyos nga work. Instead nga agririri tayo kina Apo Diyos, ku-question tayo kina Apo Diyos, ag-worship tayo kitli, ag-praise tayo kini Lord. The more nga agririri ka kina Apo Diyos, the more nga masuffocate ka iti power, iti enemy. Or the more nga agririri ka, the more ka nga ma-destroy. So nga, iti kasta tayo, iti kingdom of God, ket agdayaw. Amen? No, nag-experience yung nga, the more nga agririri kayo, the more nga madadown kayo. The more nga agririri kayo, the more nga kumarkarot sa situation nyo. Iso nga baliwan nyo, ti approach yung kanya Apo Diyos. Imbis nga agriri ka, agdayaw ka. Amen? So, kapan tayong ordi jay, umuna nga kitaan tayo, praise and worship. Gadalan tayo. So, God is seeking true worshiper. Ni Apo Diyos, berbero ko na ti talagang napudno nga agdayaw kanya na. May isa na dya berberukan ti Diyos, kada tayo nga tao dito rabaw tiraga. Amo tayo diya, John chapter 4, verse 23 and 24. Agberberok ti Diyos, iti tunay nga ag-worship kanya na, and in spirit and in truth. Basahan tayo diya, but the hour cometh, and now is. Hindi pa lang chimpuda na dyan. Hindi pa lang adan ni Jesus ito'y earth. Physically. At insurunan na dyan. And now is. At the time. When the true worshipers, shall worship the Father in spirit and in truth. Dagdyan. Dagdyan, true worshiper, worshipan dati Ama in spirit and in truth. Dadya in spirit, isuda jay Diyos usaran tayo nga speaking in tongues. But jay truth, daytoy da kinagpaypayswanan. Nga haan nga ay ayam, haan nga aglaladot, no diketli talaga nga agpaypayso nga agdayaw in line with the word. Amen? Dagdayaw nga in line, ijay sao ni Apo Diyos nga truth. So, for the Father seeketh such to worship Him. So, makita yun dyan, nga berberukan ti Diyos, ti kakasjay nga agdayaw kanya na. So, ni Apo Diyos, berberuko na iti true worshipers and true worship. Berbero kaso na ti tunay nga mangidayaw kanya na, ken day tunay nga ikastana nga maidayaw. Hallelujah. Okay, verse 24, God is a spirit. Ti Diyos is spirit. He is not physical. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Naulit mo nun. Because God is a spirit, timang worship kanya na
spirit. Isu nga haan nga physical tiyag worship, spirit. Pero jay physical tayo, sumurot lang da jay spirit tayo. Amen. Kanayo ko ibagbaga nga ti tao, spirit, soul, and body. Jay spirit tayo tiyag worship. Susurong ito yung church, ngay di na born again tayo, nag-change tayo ti spirit, nakibingay tayo jay spirit of Christ as the Son of God. Amen. So our spirit now, the spirit tayo, nga natawid tayo kay ni Jesus, kaya nang ag-worship. Kaya nang ag-worship iti Ama. Because iso na jay spirit of Christ. Amen. Nakibingay tayo ijay. So our spirit is worshiper. Our spirit ket Son of God, daughter of God. Our spirit ket tagalangit. Amen. Hallelujah. Now, the dying spirit, ti kayat ni Father God, mag-worship kanya. Hallelujah. So nga, ti kayat ni Lord, in the spirit, mag-worship, and in truth. Kinagpaypayswanan. Okay? Han nga agin-agin, worship. Talagang ag-worship. Ano ti kayat na sa wanda dyan? Okay? Iso nga, kailangan nga daytoy ti kasta tayo nga worship. Ano ti kahit nasawan ti worship and praise. Pero kadwa ni jay, iti general reverence. So jay panang respect kani Apo Diyos, akas jay kina Diyos na. No makita tayo jay Revelation, nagdayaw jay 24 elders nga angel, ket ada jay time, nga da jay crown, ket babada jay crown da. Yeah? Tani Apo Diyos ti makurunaan. Ket nasawen, ibabam jay sarilim, ket ingatom ni Apo Diyos. Dito ko na nga exalt or extol. Ingatom ni Apo Diyos. No kas ano ti kinadiyos na, kinasiasinuna, may suna ka Diyos nga ayat, nga permi nga managayat, itid mo kanya na rajay, nga kinadiyos na through worship. Amen? No isuna ka God of all gods, nga kangatuan, itid mo rajay, nga kinatanok ni Apo Diyos, nga awan timas nangat-ngatong umisuna. No isuna ka healer, nga doctor of doctors, itid mo na jay kanya na. Dati kahit nasa one to worship. Ibabam, dati sarilim kat ingatom isuna, iti position na. Dati kasi isuna, pero ti kahit tayo nga sa one, i-acknowledge tayo na kina Diyos na. That is worship. Praise, isumalangay dayaw tayo na jay, ar-aramida na, dagiday gapuana na. Idayaw tayo isuna, gapu ka dagiday, nga aramida na. Ken inaramid na. Ken aramida na tupay. Okay? That's simple. Panangi, ibagak ka na kayo how to worship God. Pero, anyong aliplipatan day first. In the Spirit. Spirit of worship. Not only your mouth, but your spirit jag worship and then speak it. Isawang mo dyan iwat mo, jag gapu dyan spirit. So nga no, ag-worship kay dyan heart. Amen? Ada ya time nga, ag-worship, dagiti tatawag at kunan ni Jesus, dagito nga tatawag, dayaw dyan iwat na, but adayo ti puso na kanya. So, heart, jag dayaw. Spirit. Amen? So, dagiti di berberukan ti Diyos. And once, nga maaramid tayo di jay, there is healing. There is deliverance. Ijay praise and worship. Nga ramidan tayo, ijay tayo ngay allow ni Lord nga work, nga operate, nga agaraw in our needs and our bodies. Amen. Hallelujah.
Praise God. So, that's number one. God is seeking such to worship Him. Nagiday worshiper, nga true worshiper, nga worship Kanya in spirit and in truth. Number two, the presence or glory of the Lord would manifest. Ag-manifest iti power and glory of the Lord no ma-worship isunan. Diyan ngay manifest ti sarili na. Iti ayan, iti ag-worship. Amen. Psalm 22 verse 3. So that yung number 2 nga part. Number 2, manifest ni Lord, the presence na. Amen. Kasi agyan isuna, ijay, pakaidaydayawan na nga place, or di tatao nga gidaydayaw kanya na, ijay nga ma-i-enthrone isuna. So ano kitaan tayo dyan, no ma-i-enthrone. Kunay tira dumapataros, pero the King James, but thou art holy. Psalm 22 verse 3, but thou art holy, O thou that inhabitest the presence of Israel. Itiwayilti in thou art holy, sitting the praises of Israel. Makita yo dyan, no dadang agdaydayaw, ni Lord agyan ita. Iti presence na agyan, iti ayan ti lugar nga pakidaydayawan na. Agyan, iti tao nga mang-worship kanya na. Isong ag-manifest na the presence na, His glory and His presence ket ag-manifest iti place nga daday. Alang iti place, iti personal life, ti agdaydayaw. Praise the Lord. Hallelujah. So, no may daydayaw ni Apo Diyos, even this building, tatay ading agdaydaw tayo, kat adating mariknahan, dagiti tatao dito yung building. And even the outside. So nga, no karoon tayo pa nga idayaw ni Apo Diyos, nga enthroned tayo. Tira duma, enthroned kuna na idan. Iday, NLT, yet you are holy, enthroned on the presence of Israel, enthroned. Kaya't nangasawan, maikarga isunay day saad na. Amen. Ito nga rod nga nung agdayaw tayo kati dyan. Sikat nga nga tuwan nga Diyos, awan tikaskin ka kung kunan naging worship song. Hallelujah. Sikat at healer nga God. Doctor of doctors. Sikati salunat nga agas mi. Nung kunami day, awan tikasken ka nga agas. Wow! The more ngit ited tayo kanya na day, day ti manifest na ijag daydayaw. Hallelujah! Iso nga, mas daaw, dagiti tataong no the more nga ma-worship ni Apo Diyos, mas daaw, dagiti daduma, dagiti umul kat agsauda, handa nga napupuutan, kat apay makasauda, dagiti pilay, kat apay nga tumaktakler na. No kitaan nyo, dagiti ko crusade niya, kat kasyay, madamada nga agdaydayaw, adun ti mahihilan dya. Why? Ni Apo Diyos sagyan, ijay ayan, dagiti tattao nga agdaydayaw. Oh, amen! Praise God! Kat no agyan, ijay ti Diyos, anya ngay, kumati mariknada. Of course, His presence. Because no ada the presence of God, anya ti aday jay. God. Isu na nga mismo ti aday jay. So no marikrik nam the presence of God, ada di Diyos ti jay ngagman manifest. Hallelujah. Agpaiso nga, urehan tayo marikrik na God is everywhere. But the problem is, the manifestation of His glory, of His power, apay nga haan nga manifest. Ta saan nga na-acknowledge. So nga, tinaduma, i-welcome the presence of God. We welcome your presence. We welcome you in this place, Father God. Apay nga ibagbagada nga, we welcome you.
Di ba ada isunay jayan? Pero sa bali lang ijay life tayo. Numalagi piyo day duwa nga disciple nga tagain maos nga diyay nga magmag na after the resurrection of Christ. Ano nga nanadlaw nga ni Jesus kadwada nga magmag na. Why? Dadjay, adati doubt kadakwada. Kunadaha nga nagungar ni Jesus. Agis istoryada ijay. Because of doubt, uray kaabay da ni Jesus, handa ma-feel. Adati markirik nada nga, kasla bumarbara ta kung kunada ijay. Pero dadjay lang. Amay the time ni Jesus, nga datoy earth, full of power. Dinapan ijay full of Bethesda. Hanga naagasan na aming masaksakit ijay. But the presence of God was there. So nga uray ada Diyos ditoy, apay nga haan nga manifest unless nga ma-welcome. Iso nga ada dayjay, kaya we welcome you, O God, in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Apay nga ada dagiti nga kanta. Kasi ni Apo Diyos, agyan, ijay ma-welcome isuna. Kaya't kung sa wen, manifest na ti sarili na. So nga uray kaabay na kita tao ni Jesus. Apay nga day power ni Jesus kat agwork ijay daduma kat saan nga ijay daduma, uray na lang sagidan da isuna. Why? Ijay daduma da faith da. Ag-worship da. I-acknowledge da ni Jesus. So nga go-work yung presence na kadakwada. But ijay daduma nga tao kat saan? The sancti service. Ure kastoy tayo, arati ma-strike editing nga, because isunakat ag-worship, sunakat i-release na di faith na, i-acknowledge na di Apo Diyos, but yung kaabay na, haan, tagngal-ngal ti chewing gum. You see? Makita tayo ti artalkol, siyak malaang, ha? Ilians ko dyan may sa, very powerful, in presence of God, so marunod dyan may sa, nagriga. Why? Katsak mo lang day. Amen. Ento na ilan sumanan di may sa nga kurang di power, di may sa manan napiksa. Depende, di tao nga mang welcome, mang worship, mang acknowledge kay Apo Diyos. Isu nga amin tayo. No kaya tayo ag-manifest in the presence of God, kaya tayo agyan, ag-dwell, iti bagi tayo. We need to worship God. Amen. Hallelujah. Isanay mo ti sariling, aging gana nga among worship. Adamot kitliya da jay mairaman. No, agi kararag ka na pigse the power of the Holy Spirit. Kaya't uri na lang agkarabalik ta ti tao may purwak na uring gana jalikod. Pero, dagidela ta saan nga kwa, halata nga nang acknowledge siya heart na awan nangyari diya biyaga na ipurwak na lang. Because of the presence of God. Ngam diya mang welcome kini Apo Diyos. And their hearts, isuda, ti makareceive, itinaydumdum mga experience. Hallelujah! So we need to worship God. Because, agyan, the presence of God, idayan tag-worship. Hallelujah. E di may isang aramidak no, ano di time nga, i-apply ko aming nga kararag ko, i-apply ko aming nga mo, katawan, nag-worship ak na lang. Unuhan, ag iday cellphone ko, ag-play ak, iday praise and worship. Agdengdengegak na lang ijay. Makiwar worship ak. Maminsan instrumental lang. Yan. At the time nga, in cast out ko rin marikrik na, adun tin-apply ko hangag work. So, tinaramid ko, hindi maturog kami kay Mrs. kay pliya kajay. Bayam nga kankanta na iturugan akpay. But praise ka latag, kankanta ijay, amuyo, madinti enemy. Awan ti power na nga mangidap kay cellphone.
Ang naited kanya na dayang nga pawet. Ti power ti enemy, deception. Deception, ti power na. Ang naited kanya na iti authority nga basta magmagnalatan ti tao kadanog isuna. Awan ti kasi nga authority ti enemy. The authority na lang is to deceive you. No deceive na ti tao, ijay maka-operate isuna no ag-work ti deception na. For example, dagiti aksidente na tiluglugan. Sakbay nga aksidente na dagiti, ti aramida na pa'y puyate na. Deceive na isuda, napaturugan isuda, napanday di party, nakininom, ayan. Or nakisistorya, handa nga naturog, tapno may turugan danog manihuda. That is the deception of the devil. Yan. Iso nga panay deception ti aramida na. Ito na ma-deceive na ti tao, sana ma-destroy. Ngamno ko na nga, magmagna kayo kot apang ka-flying kicking ka, awang kanya na di authority. Awan de apan kabekkel, nga mangmangan ka kat kabekkel king ka. Awan de kasi he has no right to do that. Deception de yan na. Iso nga, kailangan tayo nga maamuan ti truth, tapnuhan tayo ma-deceive. Okay, so, now, ti Diyos agyan, idaya dagdaydayaw, so, iday nga panakaydaydayaw na agwork ti presence na. At no agwork ti presence na, nagado ti mangyari dyan. Basta ag-manifest the presence of God, there is healing, there is deliverance, there is comfort. Ano iti mangyari dyan life ti tao? No ag-flow when ag-manifest the presence of God. Amen? Next is Matthew chapter 15, verse 24 and 25. Nga day time, kasaan nga dengdenggan Jesus, daytoy nga babae, pero timay sangin apply daytoy babae is worship. Ijay nga nag-worship, nga pinansin ni Jesus. Amen? So, mabasa dyan. Matthew 15. Hallelujah. Ijay praise and worship, i-manifest ni Lord the presence na. So, mabanda yun dyan. The verse 24, makita tayo di kastoy, then Jesus said to the woman, NLT, di ba basak, I was sent only to help God's lost sheep, the people of Israel. Dito insungbat ni Jesus. Ket anya tinaramid di babae, verse 25, but she came and worshiped Him. Amen. Pleading again, Lord, help me. So makita yun dyan. Nga iti dadyan nga naramid na di babae, intuloy ni Jesus nga nagminister kanya na. Amen. But ni Jesus, naiayo ijay, I know. Kasi, oray handa pansinin, nag-worship ata. Isu nga kasi ay, no mabayag, itataong ngamin, di kayat tayo numamingsan, because of impatience. No, adatirikiriknaan tayo, kakararag tayo, dadyahi ko apagdarikmat lang nga kararag, ket na ikat nga dagos. Kama mo yun Apo Diyos, no isurwanda ka, sometimes, haan nga kaikat nga dagos si Jai, isurwanda ka pa iti kastam nga maki, tungtung kanya na, surwanda ka pa nga mangi-apply ti faith mo kanya na. Ti may isa nga nakadadalak ti healing, deliverance, ken dagitoy, faith, kadagiti masubsubok akmat ti health, nga adumat ti attack in my body. At ada ti time nga pagbiit lang, kakas-out ka, katwala na, adawat ti time nga apay nga mabayag. But the more nga kasjay di situation, the more mat nga agsikak kini Lord. Chay kumat kam amuan isuna, ket itjay nga adu dagijay revelation nga i-reveal mat ni Apo Diyos. Ket isa na itjay,
Ano kasay situation, kakasla nagrigat mo, nga ma-receive, dagijay healing mo, deliverance, ag-worship ka kitli. Hallelujah! Amen! So, dajay, nag-worship, dajay babae, kat nangaramid ni Apo Diyos, ni Jesus, ti paraan, tapos kayo release, dajay faith, dajay babae nga dajay. Amen! Kasjay, di kasanmat ni Apo Diyos kat, taado ti hindrance, kada tayo no apay nga haan nga agmanifest sa healing, kayat ni Apo Diyos nga destroyen dagiday nga hindrance. Hallelujah! Makita yung kadidi agpalpalimos na pintas nga ruwangan. In lead, the Holy Ghost, the Peter kini John, ngagminister, idaay ngagpalpalimos. Yeah? Kasi agpalpalimos nga daday, iti mindset na, di palimusan nga tatao, di kwarta, nga itid na kanya na. So, yung gana nga ministeran, the Peter kini John, and there ko na da, silver and gold, habay nen. Awan pirak mi, wano balitok mi. Apay nga kasi din bagada. Di may sabay, kumita ka kada kami, di ya? Kumita ka kada kami. Tabaka kikitaan na, di palimusana. Baka de bulsada, no, da kautanda. Pero kunan, lagi de apostle, kumita ka kada kami. Sada ibaga, silver in gold. Habainan. Apa nga ibaga da ay? Tapno maikat ijemay na, jay panunot nga agpalimos. Because dakkel na jay nga hindrance at that time, ti miracle na. Kasi no, daday nga tao kat agpalimos lata, ita daday may na, haan nga almighty faith. So ako na daawan, pirakin balitok mi, tapno, haanan nga umasapay. Iti mi palimusana. So ano ada kada kayo de kasday, ada dagay babasit nga banbanag, nga isingit ti enemy, kailan ma-destroy diyan. Concentrate to worship the Lord. And then, anya pa iti kunada, but such I have, give I thee. Ngam ti adda, kada kami, isutitid making ka. Ngam first, in bagada, awan pirak kin balitok mi. Tapno de panagpalpalimus nga panunot na ma-erase. Saday baga, ngam ti adda kada kami, isutitid making ka. Yang iti adda kada kuwada, in the name of Jesus. Anya di sursurok kada kayo dyan? Kayat ni Jesus, wano ni Lord, ngay katenti hindrance, tapno maka-work isunan. May say di, ada di Paul of Bethesda, nga haan nga makatapog iji dalom. Kuna ni Jesus, do you want to be made whole? Kayat mo ka dito umimbag? Apay nga the question ni Jesus dyan. So nga kunanda dyan, masaksakit nga di ay. Kayat ko. Nga mawan mangitapog ka niya. No makeyboard niya danom. Ayan. Makita yun dyan. Apay nga ta nga daragay question ni Jesus nga kasay kat lalawagmat nga kayat na ti umimbag di ay. Isungaron nga da iday. Nga gururay nga makeyboard niya danom. Nakas ka na kayo. Kayat yun ti umimbag. Amen? Amo ni Jesus ay ta. Nga amin tayo, kaya tayo ngagbiag nga nasalon at. Nga mapay nga tang adu, ti question na. Kasi ada di hindrance, ijay, nuhaan nga matamaan. Isungahaan nga maka-work, ti power na. Iso ko na, do you want to be made whole? Kayat mo ba ti umimbag? Ti kayat nga sa wan ni Jesus. Ijay hanga daday kayat nga talaga ti tao ti umimbag. Taaming nga tao dito lubong kayat na ti umimbag. Tawan ti mang kayat ti sakit. Because saan nga original ti tao ti sakit. Iso nga madmadin ti tao ti sakit. Tahaanda nga na-create nga masaksakit. Now, kabusor tayo diyan. Now, iti kayat nga ikatan ni Jesus. Kanya na jay na ijay danom. Nga makibor,
Nakiburon ti angel iti mamingsan ket no addan ti maysa nga nakatapog jay inmo na isulang ti maagasan orayan damanan nga bumaba jay angel. Ijay jayan ti faith na. Isuko na ni Dias ket mo kadito mimbag ket inbaga na kayat ko mahawan mangitapog kanya kijay. Ti kayat nga sawan ni Jesus ikatam jay faith mo dita hangad tatayan ti trust mo adda akon. Kayat mo ba ti umimbag direct? Kayat mo ba ti umimbag direct kanyak? Yan. Tapno maikat da jay trust na idan. Alam mo lang di palpalimos, tapno hanga di palimos tiya muna. Amen. So ano da kayo, kada kayo to'y ag-worship ka kitli kini Apo Diyos. No da pa lang nangihehe kukunikam ti faith mo, ti pag-asam nga haan nga kini Jesus, kailangan ma-erase. Just worship the Lord. Hallelujah. Ano pa lang ko na adamat kidya, kwartak kidya, no maibos asakto, ipapati. Awa na. Kaya't ni Apo Diyos may kat diya king ka. Hallelujah. Hallelujah. Kay focus kan, kanya na. Sunalangan, He alone. Hallelujah. Amen. Ay, tinakitak na adal ko. So, kanya kakaralag ko, Lord, help me to trust in you alone. You alone, nothing else. I don't want to trust any creation. I want to trust in you, my Creator. Ankon nga kayat nga trust ka rin create mo. So, help me to trust in you alone. Nagitay. So kararag ko rin, so nga adalak. Kasi, ada nga isunan nga tatang ko. Ada isunan nga Diyos in my life. And He is my everything. So kaya't ko nga isunan ti amin in my life. Hallelujah! Oh, praise God. So, dadyan, ijay nga, insurwa-surwan ni Jesus, ingana nga na i-release, day babay, day faith nga urayan ni Jesus, ijay nga nas down ni Jesus, great is your faith. Hallelujah! But, timay say narami di babay, he worshiped Him. Next, another the presence of God, glory of God, nga ag-work, ag-flow. Ijay, ayan, worship. 2 Chronicles 5:12 to 14. So, tinating a time, ket naurnong, nagijay Levites, agsaserve, also the Levites which were the singers, all of them, of Asaph, of Heman, of Jeduthun, dagito nga leader, dagito nga singer, with their sons, pati anak na, and their brethren, dagito kakabsat na, being arrayed in white linen, having cymbals, psalteries, and harps, stood at the east end of the altar, and with them 120 priests sounding with trumpets. So nagadu. So nga ore na tayo dito eh. At kung maduti musician. Amen. Hallelujah. So makita yung idinaurnong da, verse 13, and it came even to pass, as the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice, ang gininay na do'y talagang pigsada with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praise the Lord, saying, for He is good, for His mercy endureth forever. That then the house was filled
with a cloud, even the house of the Lord. Hallelujah, cloud. Amen. Was filled. Tidak duma cloud or glory. Napno, haan ka gagangay de dya cloud awan tinagpuri dya. Hanga asok di ay, that's the glory of God. Amen. Napno jay balay nga ayanda. House of the Lord. Iso nga mabalin, di kasday, hala nga sikati mapno, nga individual, even the building. Hallelujah. Kaya niya tinangyari. Verse 14, so that the priest could not stand to minister. Natumbada. Kasi, makita yo, iso nga dagiday kontra-kontra ti matumba-tumba, handa nga nabasa na gito. Ngay di nga nag-worship da, natumba na ganyan papadi. Handa nga makatakder. Hallelujah, naglusdoy da amin. The glory of God. Kita nyo the cloud, kung nandiyan, handa nga makaminister. For the glory of the Lord had filled the house of God. Amen. Napuno da jay. Balay ti Diyos. Handa ba yan na makatakder iti kapig sa the presence of God. Kita mo nyo na i-manifest ni Lord agito nga presence na nagiti demonyo agtatakyas na. Nagiti sakit maikat na because of the glory of God. Haan nga maka-stand ti enemy ti sakit ijay glory of God. Isungarod nga awan ti sakit ijay heaven. Hallelujah! Isung kasjay di mangyari no ag-worship tayo in spirit and in truth. Ijay nga nagado di magasan. Isung obserbahan nyo ti crusade ni Catherine Kuhlman ni binihin, worship. Worship. Maramdamat tin makderan kiday nga paralitiko izay. Hallelujah! Why? The glory of God was manifested. Amen! Desire tayo niya. Oh, praise God. So ano kita lagi kakadwa nga churches nga talaga nga itbigay turo dati ag worship. Kaya na po Diyos si Jai tayan ti miracle. And dagiti church nga madida nga worship, madida ti presence of God, no miracle. Because ag-manifest lang the presence of God nga dati miracle. Amen. So ijay nga makita yo nga no adat ag-worship manifest ni Lord ti glory na ijay handa pa yan nga makatakder. Aglusdoy ti daduma ti presence of God. Because the presence of God much greater than electricity. Much greater than the sun. Than fire. Sino ti hangag lusdoy ida? Amen? Praise God! So, that's the power. Next! Ignite deliverance. There is deliverance. It's a worship and praise kay ni Lord. Deliverance. Itaan tayo na doy. 2 Chronicles chapter 20, verse 21 to 23. Arabashaka. Deliverance. Anya ti deliverance? Panakawaya-waya, tinanggagalot, ken ka. Amen? Amoy ti sakit, galot ti enemy na kita. Demonyo ti kaadwan ni dyan, nga nanggagalo. So, agitaan nyo, 2 Chronicles chapter 20, 21 to 23.
Deliverance. It is praise and worship. Hallelujah. Sungad ado ti may deliver, no dadagitoy nga aramidan tayo. Pero minsan dagidihaan nga nairwam kadagitoy, keto adamat ti praise and worship nga talagan nga kasla dadya building ket kasla madayeg wano kwa ket tida dumat tumarayda. Kabuteng dati presence of God. Pero the Bible haan uray maginginad daray tay. Amen. Tamo yun the presence of God te work haan nga mang-destroy no ijay believer te ayan na riyan. Ngam no ag-work the presence of God ka dagijay enemy, ijay nga ma-destroy dagijay enemy. Yes. But no, ijay ayan iti believer nga agdaydayaw, something good is going to happen. Amen. Kitaan tayo na ito. Dito yung laban. Idi ni Jehoshaphat. Ket adu ti kalaban na. Ket nag-inquire kini Lord. Di nag-inquire kini Lord, nag-fast da, nag-ayunar da, itiin batan ni Apo Diyos, ket daytoy and the prophet, nga urnungo na ti singer. Ta isu ti ilaban na ijay nireprep nga enemy. Tawanan kaya da at that time. No mano-mano ti laban. So tinusal ni Lord at that time for their deliverance, for their victory, is praise and worship. So makita yun dyan. And when he had consulted with the people, he appointed what? Singers. He appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness. Idayaw dati kina sangtunan. As they went out before the army, and to say, praise the Lord, for His mercy endureth forever. Makita yun yan. Hallelujah. Dadya di bagada. Amen. And when they began to sing and to praise, idirugida, ngagkanta, ngagdayaw, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir. Amen. Hallelujah! Inambush ni Apo Diyos. Dagiday inimida, edadadag agdaydayaw. Amen. Verse 23, for the children of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir, utterly to slay and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, everyone helped to destroy another. Kung makita nyo dyan, nagtitinulong da to destroy one another, ingganan na tayo damin. Isuda naglalaban day agkakadwa kuman. Tinangyari day, amin lagi day, kalaban kuman si Judah, Israel. Ngam tinarami da, nagdayaw da. Kaya tinangyari, inambush na Apo Diyos, isuda kasano pa ng ambush na. Isuda naglalaban. Amen. Amoy di mangyari. Nagpe-praise tayo, go-worship tayo, ever negative the situation tayo, nagiday enemy nga nang attacking ka, iti aglalaban. Isuda itihaan nga kikinaawatan. Wow! Isung ako na ni Apo Diyos, umatak da iti may nga dalan, tumaray da iti pitu nga dalan. Mawara-warada. So that's the power of praise and worship. There is deliverance. Apay nga da deliverance, makonfuse the enemy.
Dagiti demonyo isuda ti aglalaban, isuda ti agririri, isuda ti tumaray. Hallelujah! Kasya iti power ti praise and worship. Amen! Hallelujah! So, no madayaw ni Apo Diyos, uray ka sa situation, nga nagado ti enemy, nga nang attack kadakwada, di nagdayaw na confuse ti enemy, suda ti nagpipinatay. Hallelujah! Malagip ko ina the time ni David nga anupon ni Saul. Edada ni David ka nagdikakadwa na agdaydayo ti may nga place kung nanda giti soldado ni Saul. Anda da David ijay. So nang ibaon ni Saul ti apan ijay ayan da David tapno apan da tiliwen ni David kumay jay. Ngam di da palang nakadandanon na touch da di dinmanon da na inayon da agdayaw. Kasi na break da jay mindset that the spirit nga dakadakwada isunga na idnayon da agdayaw. Nagibaon manan gana na mintalo. The same lata tinangyari. Itatakunan ni Saul siyak manlangan ti mapan. Hindi napan isuna han pala nga nakadandanon tinats ti power ni Apo Diyos. Kat agpa-prophecy nga sumangsangpet ingana nga nabaliktad di jay. At nabaliktad di jay 3 days and 3 nights nga hangabing mangbangon. You see? No, kasi nga tati maislin, matumba dito yung church tayo, baka dinawagan na danatay. Pero ni Saul, 3 days and 3 nights, ngambing mangon lata because that's the presence of the Lord. Amen! So, very powerful. Amoyo, ti aramidan mi, ay di adakte la onyon, nga kwa, kanawin kami nga garami ti kastoy, intercession, worship, ada dagiday umay nga, dagiday agunget, nga mintuno dumanon da itatal na damat. Ada di pan agtutugaw ijay nga agdudengeg. Kikitaan da di aramidan mi, tinaduma deliver. You see, kasjay ti ka-powerful na ito because there is deliverance. It is praise and worship. Ambusen ni Apo Diyos the enemy. Hallelujah! Iso nga makonfuse da satanas. Dagiday evil spirit. Iso nga nawa minsan dagiday gamin adarikirik na andang agdayaw ngay. Ingga nga maikat sa dagdayaw. Ada pala da kalaban nagdayaw kan. Hallelujah! Next, amo tayo jay Acts chapter 16, verse 25 and 26. There is deliverance. It is praise and worship. About midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Oh, hallelujah. Na bao-bao tabay piman nakabalod da pero nagdayaw da. Handa nga jay pain tinitik nada no kiti nagdayaw da ti kasjay nga kasasaad kasi ti kayat ni Lord. Amen. And suddenly there was a great earthquake. Hanga earthquake na ito nga pamatay, earthquake in the presence of God. So that the foundation of the prison were shaken. Talaga naging ginanda ito eh. So, nagdayo to dito, kat medyo agsala na ito nga building. Praise the Lord. Di bali taha nga matumba. Amen? Igen mo lang ni Apo Diyos. And immediately, all the doors were open. And everyone's bands were loose. Dagiday ruangan di pagbaludan, nalukatan, uray nakapadlak, dagiday. Amoy the presence of God, kaya nang arunawan, even landok. Amen. Iso nga inopen na dagiday ruruangan. Ken dagiday kawar na. Ken napugsat. Kasi the presence of God. Because the presence of God, nothing is impossible. Kaya nang arunawan the heaven and earth. So very powerful the presence of God. Nga nag-work the presence of God. Tumakias na satanas. Saan nga kaya nga agdwell ijay. Ora basya kalabahande.
Amen. So in may, di pa nakawaya-waya kadakwada. Nga tinangyari. Ijain. Nakiktot na gidigwa. Diyan na born again, the warden ijay. Kaya family na. Amen. In ruwar na isuda ti Rabi, napan na pinakan ni Suda. Hallelujah. Amen. Ijay lang in ruwar isuda. Hallelujah. Takunan ko man di guardia ijay nga patayon na sarili nan. Tatya muna tinmaray ang balod. Ngam kunan da pool. Kene Silas sada kami ditoy. Ang kami nga tumaray. Yan ang ikulong kada kami ti mangirwar kada kami dito. You see? Diyan lang nga deliver because of the presence of God. Kakita yun dyan nawarwar dyan. I know literal na gito nga nawarwar ti kawar. Pero haan lang nga dyan literal nga dyan ti katan na po Diyos even na dyan nga kawar ti enemy nga nang gagalot kada tayo. It is spiritual. So ano may the fire and earthquake ni Apo Diyos siyag na ti deliverance. Kalagi dyan believer. Hallelujah. Next ditoy. Itaan tayo matitoy. Ijay time ni Saul. Ijay time ni Saul, may kata ni Suna nga king, kaya sinmoblat ti demonyo nga mang torment kanya na, mang torture kanya na. Kaya at the time, 1 Samuel chapter 16, Verse 16. Idi adat ti demonyo nga mang tortorment ni Saul nireribok kanya na kunan dagijay serban na. Ngagbiro kami tinalaing ngagplay tukar iti arpa tapno no may ay evil spirit nga ang torture ken kakatag tukar ket sumarong ka. Amen? Basahan tayo dyan. Let our Lord now command thy servants which are before thee to seek out a man who is a cunning player on an harp. And it shall come to pass when the evil spirit from God is upon thee that he shall play with his hand and thou shalt be well. Amen? Sumayat ka nagtukar. And Saul said unto his servants, provide me now a man that can play well, and bring him to me. There is tayo on the verse 23. Kaya't nangyari din na minsan, nga ni Saul inattack the evil spirit, and it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp and played with his hands. So Saul was fresh and was well. And the evil spirit departed from him. Ito nyo na-repress. Tinmayat tiriknana. Tinmakyas jay demonyo. Pinmakanyana. Instrument lang diya. How much more no adda ti wordings ti kanta. So makita yu ti deliverance talaga nga ti demonyo madida jay kanta wano tukar nga mangidaydayaw iti Dios. Pumanaw da iso nga ma-refresh ken umimbag jay tao no adalay jay. Hallelujah! Amen! Makita yung kumadag ito'y. Iso nga there is healing. There is deliverance. Sa demonyo ti cancer, pumanaw. Demonyo ti kinamauyong, pumanaw. So na dati, mamauyong na pumanaw, tanggalan nyo. Jay tao, tabnuhan ng itaray. So na minsan, tumaray jay tao, intaray jay demonyo riyan. So nga tanggalan nyo, jay tao, tada demonyo lang tit pumanaw. Arabasya kalawahande. Hallelujah! Amen! Isu nga dajay, iti mangyari iti praise and worship. Last part,
the Holy Spirit will speak to guide us to minister at the time. Amoy na madama to worship, nga maka-receive kami the revelation knowledge, revelation, nga may guide ka na kami, dyan agtimag ti Holy Ghost. So kitaan nyo na gani verses, Acts chapter 13 verse 2. No ag-worship dagiti tao, dyan agtimag ti Holy Spirit, nga mangiyag ti guidance. Hallelujah! Guidance ti healing, kastang mag-minister ti healing. So nung minsan madama tayo mag-worship, bigla na lang umay iti revelation ti Holy Ghost, ada tagsakit ti saka na dita, kung kunanan. Ada ti nariyuma dita, paporwardem. Ada ti kastoy ti sakit na dita. Ada ti na demonyo, kung kunanan. Amen! Iday nga umay ti healing and deliverance, no ag-work na jay. Nagsao ti Holy Ghost. Hallelujah! Basahan tayo. One day, as these men were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Amen. As they ministered unto the Lord, or as they were worshiping the Lord. Kabayatan ang nag-worship da, nagtimag ti Holy Ghost. Ay sungay day. Nag-worship tayo, sometimes, ti guide na kada kayo, sika nga, kinsarili, kinbagi. Lumagtukan na, nung kunana akat, lumagtukan. You are healed. Amen. Hallelujah. Nung mapangkay day sango, nung kunana, mapankan. Da kami mat, ag-receive kami mat ledjay. Iti Holy Ghost, titimag ti Holy Ghost. Nuhan man nga ag-prophecy, da kami ang mismo makareceive. The revelation, ada ti kastoy nga tao ditoy, kunanan, jayan nga ag-minister. Habang ag-worship. So, while they were worshiping the Lord, ket nagsao ti Holy Ghost. Nga minsan, tayo makaururay dyan. Ti kayat tayo, ikuha na kuman, mangilihans kuman, amoy Holy Ghost ti masurot nga number 1. Amen! Isung agsao ti Holy Ghost, iti worship. Hallelujah! So anuhang ka makare-receive ti revelation, ti encourage ko ken ka, prayer, meditation, and worship. Kailangan tayo diyan. Hallelujah! Next! Hallelujah! 2 Kings chapter 3, verse 15 and 16, last verse. So there is healing. There is deliverance. Hallelujah! And the praise and worship. 2 Kings 3, verse 15. Ito ay agdaagin form kina Elisha, iti ipagati apo. Ito ay dagti king, iti Israel. At kuna ni Elisha, iyagandak pa iti musician. Kuna ni day, but now bring me a harpist. When no musician, minstrel. Ket makita tayo dyan. And when the musician played, the hand of the Lord came upon Elisha, or the power of the Lord came upon Elisha. And he said, santo agprophesy, because na-receive na the revelation of God. Hallelujah! Sana ko na I will make this dry street bed full of pools. So makita yo dyan, make this valley full of ditches. Dadadi, prophecy na because iti madama ngagtuktukar, tumutukar ngagdadayaw ken ni Lord in the presence of God. Nagsao ni Apo Diyos ken Elisha. So makita yo, nga no dati agdaydayaw, even instrument, or agdaydayaw, umay, the power the Holy Ghost, umay nga ag-speak. Ag-speak the Holy Ghost. Amen! So, iday nga umay ti healing deliverance. Kasi ano kitaan nyo ti crusade da Benihin, the Catherine Coleman, the Pastor Chris,
Habang ag-worship tayo dyan, madamdama daytan the power of the Holy Ghost nga mang-instruct kalakwada ti signs, wonders, and miracles. And I believe nga niyaman di marikriknayo data, niyaman nga evil spirit, panawan na kayo, ma-destroy da through praise and worship.